كما شافانين هجا ايوار باش حفته به دم استوديون روداوی لهوليري ایرو حجده ماها ششانه چهارشنبه دل بخوین دارم بولتنه کنو چنج وارا پیش کشتکم دست بی کسرانچه وزیر بروانی امریکا دبیجه او جبو ایرشا لسر ایران لبندا فرمانا دونالد ترامب. بالتالي من هذا الباب كونها هي راعية لقوات سوريا الديمقراطية نونر مسده لشامه جروداوی را گوت افکاری امریکا به حسده را بردوام دکه و شر ایران و اسرائیل باندوره که مزن لسر نافچین ریوبری خسر چه نکه فكرن وظلم وزور وباجن فرا وحتى رجو مال وملك الخلكيجي لهند ورا دستي خدينا نصر شاندك انجمنا كردي انا كسي لعفريني سردانا برپرس دوسيا عفريني لسر كوماريا سوري مسعود بطال كر سوز هات داين كو اولهي بيك ورا و جروبين چكدار بتمامي جه هرمي دركبن هزن اسرائيل 16 مال لگند حميدية لپاريزگاه قنيطرة ويران كرنا اسرائيل دبيجا او مال نيزكي بارگاه كوانن و او ناهلن مترسي لسر اسرائيل چه ببه بشتي حفت مهان جارا يكمينة براي سروك بري سوري ماهر الأسد لكافتيريا كموسكو هاتا ديتن دوي بولتاني دا امي ميوانا كوي كافتيريا كو وي دمي لور آمده بو بكن ميوانا روداوي كومبانيا گشتن عزماني يا ألماني يا ناسكري لوفتانزا بريار دا كو حمو گشتن خواه ين عزماني چونو هاتنا نافبرا ألمانيا انجي ولاتين دنو هوليره دا حتى 11 ماه حفتان 2025 راوستينه ونزانن جبر شرط نافبرا إسرائيل و إيران دا دي گشتن عزماني لكردستان حتى دمك نديار هاتنا راوستاندن اسرائیل داخویا کرن کوان به بهتری هفته بالا فرن شر بنگاه چه کرنا چکان لتهران بمباران کرنا لگوری حکومت اسرائیل لوی بنگاه یورانیوم دهاتی میاندن اسرائیل دبیجه که ده ناوا وان جهان دا کواتن بمباران کرن جه چه کرنا روکیتان جی هبویه آژانسین ایرانی هنک دیمنین تایبت ین بمباران کرنا طهران بلاف کرن ایران سر سبه ایرو ده روکتین بالستیک آویتن اسرائیل اول عزمانان تقاندن دو حساب ریبر ایرانی لسر پلاتفورما ایکس پیامک بلاف کرن و گوتن او تسلیم نابن او شر اسرائیل بکن